TV and na pe kwe ntwa matena medwuma mede nsam ebronsam ni bi wo ho aya na ano odi ebi nso emu ebi nso na wo dia ye foto se ne be ya wonu ebi benye bi ahwe no mesese obe like no subscribe no wa share se ne obi be hu ni a ekoso Attention TV so 18th of this month eye memenda etwam na ye di owura dwonkuma etu adwam a na eye arehosem kumase for mouthum se enipa nyina wu ma yesu na so owura dwonkuma ye die amanfo etwadado pa be ma nyonyamfo be ma kukudrofo be ma odidima ebimu edibi aden na ewo se ogyaye ho eko na chese wuo no ayarehosem na ye esanso ye pani ewa aban mu nti ewo se aban mu panifo no ahodo na efi enkrahase ekokumase ekojam ye nua be ma no na wo mo ye wie ade achi wo mo ponkwasi ada sori a wo mo si kwan so eba na ayarehosem kase esi ye ne se accident a eye car ye frɛ no eye government convoy na chese car no edimu pa ewa aban mu a kai tuminya accident a wo hwemfoni na ese ne ejakra to kan ma kan na tete apansam na sabre enkasebo ana se nkato enya film se nipa baako ahwere ne nkwa ewo sa accident ma ano odimpa wo de mayen kokumase kwantimpo no so enkohwe accident se ne esikoro emra sesia amane bo eno no na enye honkwa na kai kwanhia kum nipa abra omampani convoy na omampani ankasa wontimu bi eyie no a womukọ na dwuso no eye kane adwuso mrahye bedwane owura dwonkuma na yie no na womo ba no na womuduru bunso junction eno so wokire mu a kia track bi so free hin wode cross convoy no na nam so ama ewie no na enipa no benso ahwere omukwa na esi nipa ba akodi anye bia no ofrimu ewo honmo a na eno so yenko yenua Francis Amaho ya pue mantamu amanbofo Eastern Regional College. So Francis wo so memo achina so wudie no na yenti sedesi ekusi akire. Well, Mikwegu you breaking a story no ewo Angel ewo YAD program so na helicopter na ampa enra eba befa a soldier for no ekọ ni emu no ba ko na wowu a Eugene Ahioye communication director de wo presidency no a confirm say no pre na die ni season sachase na ehu as a president as enya ne car wa be confirm nti ama Angel ye news na edumu na mom current where if you see am wo community nim kakra express hu aye tete nipa no kwa helicopter be form konkran no likely say ho mi no be hwero mo kwa but I just say bo pai it's say ye ne a doctor for na for bi din komo Osun Government Hospital a omo mpese omo do bi betutu atiese wo hwese na wo aka no kon abubu ene se na omo nan abubu no ne ade na ede omo koye na likely so me hwero mo kana nso nyame ne ebo omo mpae kojo nansen Osun Government Hospital ade ni din papa yi papa Dwonkuma omo fi na yie ba e wa chancellor nsem besiye no ho no be wuye omo nam kwan so ba no be wu Suhum wuye no fi ho a wo so be wu he Francis Suhum Government Hospital na Dwonkuma obewuye na ye de ne besen akọ nkran nti etu putu primo hu se omo so ano enye yie no enye de branches Osun Government Hospital ho elojemu bosi fo ananse omo kọ wenkwa Easter eno so sa Suhum ho na omo so omejemu nti e kama se sumo ban ya sabia nanse no na doctor fo ni bia kasa omo ne nsem bia kire mepem no ye be ma amanfo afi na sesia no kia na okroso president car na odibo muma owuye no sisi ehwe no ehwe ni ehu no esa se me ba kumo na ka ebeti hu se a ebia na aposifo nsa aka no ana aposifo ache no omiko cause accident yi no sabre current information sa aka kese driver no omo hu bebi ofa ya oyira ebisi na aposifo epe na hwe no sabre mi wo krom ho a ehu se driver no wa yire do wa yira obi se wa yese nti wa twene ma ye twenti beti na ka se current issues se driver na ehwe no yehunu na nipa no mu omo pra na do helicopter de omo ba ha ne de ehian pa bo nyesa dosifo ne se omo tibie mu nye kra mre de omo fi Suhum na driver no mu hunu na ne car no de so car na cross wo mo de wo motimi ehunu car no wo ho na ni esi ne se dem ne si ya san say security reason na omo mpanyi ke nti no omo ma list makra wo kra saba me ka say ye to car na ye sare nya wo kwa no ho because of how tourist attraction tourist center obi obedu bia no abasi po ebesin ko kumase to nkenya no omuru obi a no pese omugina
no mbehwe bibiase ne siye ne kwa fa so ka ne bubuye etete ne ade nipa ne wuye nti sabra me no ka putu prum no ya tweka na efi ho a even e die kire hwa ya ba chebi ese ya me no ka se behwe se e ka ne ye aba chebi ana ye to de aba enkran nti driver ne ye hu no ka no nso ne hu bidu ho akra na ase asembia mpo esi ye wo ho ye binia we di ano odi ye de nyame ase se nipa wom na nso nipa dodo na nso anhwere mu nkwa ye de nyame ase ne ne awu ye nso esrebusuafo nyina ya akọ se wo mu chichi omure ekwe ntwa akra